Niwa andwala mabundi asiyaka about sex life. Mayasya nigo cabbage ni ongelaki go. Ko utwe kwa cabbage kana what do you mean? Muti olaki woti kithuku nundu sangino kiende ka. Ani ndo ito makobisini nzini. Kiende ko ni masya ola makobisini. Ndo ito makobisini nzini. Imu maanisha ata. Yo maini mandu kaya munuke la kata na weyo. Kwa kule pasa wikitwa CS wale tekala ibinda yanata o koma na mondome. I think a maximum of around 6 months is enough. Not by 6 months no go no uboye. And rangi the masya kana matemawa manenga wa 6 months. By 6 months we see when aside na kitali no manenga ndawa no ale do boto keda wisawa na no resume chao maundo ne mako. Namba ya 0703663183 nizika nawe kulengetu tatunati yanza ikida kana no ayandika. Na namba itu ya 0703663183 kwa alamu ya Simone ningwenda tutumwania masiti usioku na kila mudanya namdo sindo ila zeo sioneka kila mudanya kwa una usioku tiya nigenda sindo simu yo nusunu wani wa jamaa yesu ita machos siya no zyokutia baba kwatana kendo kito kakana mbotumane kwisila Simone owesaone kono wete mwetu kaze kinju kibeti yuba musi ukubika bantu bakageza okulya mwana ni wawe bai ebyana kana muzizu ndo be free muno ipinda yugani bayetu kugala mandu bayipinda kita masi ano kana muzizu ndo be free musi akola sia no wawe ba na one wa mutoni olabale kudabena kikio even no muzino okulya nondo wakwite aito ande mena kaime mwenda na mayobita inya lakini kwa woni wakwa eonekana mwitu umuko asiotinda kwake uto mwenda nda kwa sewe makwa maniembe eonekana mwitu no wamuboyo ngoi ithe wamuboyo ngoi kana ithe no wamuzamezi okaimbe kana muzamethia kana withiewe ona ni wabe niwe ni mwitu inya okay ona ninye na mamete nganya ninye na mamete nganya mbe na woka ba wambe tukawekata wa mosa almost likely be that kind of a fight yende by the way tene masya ndo matwani agwe ni sia tumia kadha matwa ite masya niwe ndo tuazima bigie bandu ethi andino ndo mwe igwenye nditwa wai mundu meongi ko une unzonge kana undie na mama matwawa lakini I think mutumio kila waile kwekai mwitu umwe first of all kutika mwitu ne kuti yake na maindo pase ndakamwenda tain ni wailo mubingia nikana withie ni wa mupetanga nundo pale akwitha peyu pakemba na conflict either not on malusiele at a particular point kana not on the wandu akasi esietwa ukethia eonekata mundu wi wathe no teta pia no te boundaries kono alo biketha mwitu sitela batanake akamuya by the way I need some distance ndukonga ngai ko akamutabya ate umukia akamuya ndukonga ngai ko munu nomba nangia musi ethati kosa kana mutwaya twayu wake kana ethati nundu mwitu wongi moitombe amwenuche Athiani no nake amwenuche that could even be the best solution amwetu twane na mwa lakini momba kama uzungende sure nundu ambia kona ko kufight ya chao na mwitu enya mume na mwezi yu ona mwitu nyaka kwa twaithina ndoka kwa nundu wakakuwa matwanite onge ndakembwa ya mubu yaona no ngikata nugoje wa mwitu hananda hendi evendela ya no masisi ndino zikia we have talked to people kadhia mundu ekuyai ena thina nundu aindie bandu enda na wenda nie lakini pe mwitu wa musiusu pia ukumwenda ni wenda nieba musiusu ni wenda nie kunote thito na cases zona cia mundu matwanite mundu akabika bandu akanoa akakuyai muno ayetu manoa au mema bithanga akoka akuyai ine ndiye cousin wa mtumia ti cousin nine ndiye mume wa my sister nani ona already to push ya mwe na nongu mwenda lakini niwe ndikana yo mundu akakuyanye niwe ndikana indi pastor ni kata na lakini ni pata nake jao you took another very long counseling session ya mushawishi ya kata aikane nao aikane na
aikana na mume wa mwitu yupasa mundu okita kuya nini uganga ni feelings ya so and so na mundu usi labda atwaito andi wake kana atwaito nini na ngo izu kabisa jipu yu mundu usi tona umutahata yu utona kulwa yu mundu wiwa yu ubikaniti na keba wata ureno na kiombola counseling is a process ukamutethia akili yake kambia kumagu na kambia kona kana no akwata mundu umwe musio tosu mundu aingetha yona maybe relative wake akwati the best na wenda kakwata ongetosu okuti the onai ke kaingwato ono thono wa my sister kana my aunt ko counsel yombola mbako kethia mind yake wambie umyeku kwa ndo munisi mundu aindie atwana bandu na atwana mwitwinya yu mwitwinya aina imwana nini nela waindie aithi uthoka kuthea kuya imwana cia mwitwinya cia mutethesio twambui na kimwana kimwe kiyuma bu chendana hai kwa mabu after 3 months Matthew there Matthew there jao mwana kwa wethia mundu ume osu muka na muka mwana ake ni masyaniwe okay no akwate okay there for example nyende to ana bandu na kimwana cha my sister kitwa muina wa muka wakwa ndiye sababu uyo na kikamba bayuthu kuiba uyo kikamba ndai wothuku ndo ugamuthemba ucio ndo baigwa relation ya blood ndai wothuku ego lakini kwake ndai andu tome si ya ndai na ni kwatini wa teveka pena issue ingi ya si ndisi winanda toiwa kwake asieni ngondo mu encourage muno kiloko kaikisio ande na umakwatanithia na niwa si matunga wa muno nisiana antule matunga wa nisiana lakini amesope ona inyake takambio muya mzee nukuthina nundu kila kitu naenda kitu maenda maybe kukosa wako siwe mzee kwa ambio muya nukuthina na kana ane kana athine niwezi wakito kumunenga reason ndini ya kuikala kuya nundu we anaenda kana maybe muze ambo thina manebata lakini focus munona mabata make mainya nundu yo waindie omane mabata make thina munene ni chao na weta mwana utono mutethi ata nikubua wa wandu lakini tukamukule muno ende mwe wina interest yake na nukwenda mekala nyenesa na mwe onemba ewa thina no mwe onetha wiwa thina ukala nyamze kabanga kwa kiobu kwito ukekala okando izo wamino mwende bumakane no mayenge wamegwene lakini mwesope na ndukamonethie mundu mzee ukuthina kana mwene muthuku nundu pe okitumi mundu mwima ndeka ama undu tasu bata kitumi pe okitumi maybe cha muthatisie lakini undu twaisie mbeni usungi omololo no mutethecia kwa lilo thiliku